Tancho village Borlangkhet iniali alang lipang ini labangso anutis ipike komat ahukum benma konak ahukum ben si labangso eviction ipima ke labangke itu acini nangzi akan sok je labangso notification ipi nangzi order aloke ini tuliran rong si labangso aja kong nangzi apollo 6 schedule paragraph 20 tentang paragraph 20 nomor tribal area labangso a tribal area ke inglong aso hansi nang sidul di apc ini ke inglong aso hansi ini ke labangso election nang tung gedo nang ji apen kali lagi nang tung dak tolong le labangso tipu labangso alo nang kapale ro abang kilake karbiang lo otomas council siam penting lo MP, MLA, Minister, CM yang matang kasih herak nang ini lagi. Kasih herak nang ibang ke itu labangso ajak kong anak kecil otonomas nang mina labangso ajak kong ang si kecil lo ini hari itu ajak kong ya labangso ajak kong jang sipili itu cepat hit tendun hit buat sampai pilih labangso omor Tancho apa election notice nang le budget kong ini Tuhan labangso ajak kong labangso asli itu nang kita kardiang lo otomas council kacaria CM MP MLA itu ini yang ka diharjak kita ajok sipil labangso omor Tancho ke hayapan paling hirok lasi langdan sinang kaparlin kosong nang gedong mataranan kong Katharle nangji bangke election nangke KCKB non tribal atau masih election nangji Bihar pen kewang atau ngafan Nepal pen kewang atau ngafan West Bengal pen kewang atau ngafan Bangladesh pen kewang atau ngafan la dipu atau nolong railway aku malong forest along le ini arni non amta dobom lang तो ठीक लो अलग में तुम चेराई ठीक लो sta karbiang lo autonomous council kacaria CM yang tuh pilih yang election nanti pada notis cepat dia hilang anta ini labangso anotis kipi kali lo api om tawang om api om apai dan om lo pilih labangso notis kipi hai kali lo bilang nam sinal uttor parti long ke bijian long le Halabangso along le pilihan ita High Court along kata Supreme Court along kata labangso order model. Tapi election Japan karbiang lo masih yang kacari atau pilihan ita election I hate Kya I hate mana? Amena political power. Ale elong le nang tuajok sipil labangso uttor mobil railway aku medot hip forest along lelong kacari hip aku pakai pilihan ita election ay kedel. Isi ningdo ko bangke ningkan suri pen labangso along le labangso englong lit kecapan omor sing aku itu ningkan suri pen nang itu atau ini yang labangso atau man election tidak bangke lagi tuliran ronghan penupen kurang lebih CM tuliran ronghan MP MLA itu labangso notis di bangga untuk cara ini. Non labangso order, labangso ajak kong gitu poke. 6 schedule paragraph 20 ajak kong. Alam itu kapalo lihat foto ba. Kacari ia job sipil labangso ajak kong itu cepat itu. 6 schedule tenjong sipil claim cari kosong teh. Ini omor sing isu apangka election ang Islam le jadi karbi arona tempen karbi kacari arona tempen hakko ben karbi itu pulo
laki nang ram lu tangte lata itu portal halake nang hawar lu pota laki itu karbitum ha ipisa lingkan suri penang ke do itu tuman kang sta halabang so aram hok ini karbian lo mas council tun kacio apa sih tabang so anutis nang le rock lasi pini karbian lo marah ini kapek political party lo gitu atum ini kongres lapen BJP atum kongres lapen BJP atum lapen kapek political party atum ini rani non anta labang so ajar kom diharap tidak ada job ini karbi mate lo masuk pasti di so asai dan kurang tela bangso ningkan suri pen gitu omor hancu atum konalo nang kedampo karbiang long pen konalo kedampo karbiang long pen konalo henga cikim nampo ala malai tu cabudat sina ini labang solam litu karbiang long kacari yang tulirang long angpa itu partina ji pilih labang so anutis election notice ki parpidet ini alang leke kan udah tek coba pilong rock ke lake tuliran rong hanga ke hai alang li ajak kok abe pula bangso ang hek keti la bangso ini tu notice ki penan chok itu teklong dak lu pasti nilik itu kami bang ke la hello karbiang lo otomas council ajak kong ke lake asam government lo hodai yang berhubung ke labang so election dispense itu heglong dak lo akan heglong pamelo akan sini pamelo kursi itu jom konan kok lasi kado baik manda rara tuman kerok tokte kacini ne tuh tapi tuman kacini dia kono dan kacerok tok nang dia kono sa isi abang di posisi principal lo tunai lah ala bang itu anam na aje thamna nai bangke ini National Political Party non Karbianglong Kachari Bom a government atum aphan halabang solong kacilang dun atum pini doctorate kachari abang doktor pen kachio political party long claim dun abang LLB kachari atum abang MA BA ke pas atum pilabang so anutis ide dok thak nang tum lam he sepak lang haima jom si nang tunta nang likhe jeng honduk nang likorte jeng honduk nang lingkir jeng honduk tang te labang so alam inut LLB ke pas abang inut doktorer tun abang inut doktor pen political party doktor pen chose political party tidur abang ta labang so inglong masuk ke cerai dia asylum lampe kita klang hainan kuno napor jom si nang itu labang so alam kita klang hai heli pun te nang itu ta harbi kubake ratu warni sinang teman nang hok kedensi lapet he kacing hon kali pusinang teman opor nang teman nang jong leti labang ke nang tunta ning cibi kame kasi kebang ji arni labang so hukum ipiben karbiang long marap doan kami tu protes hainang ko council tu kami labang so aron man ke reject hainang ko autonomous wajah kong kucini lo tangte sing situ wajah kong lo kopi mak itu kucini lo tangte labang so anutis irrigation mate notification lapen labang so hukum alo bangke karbiang long autonomous council atau bangke reject dan kulapet reject hainang ko jong si autonomous aja kong kicini englo masuk aja kong kicini ikutan te di labang so anutis nang direction anutis nang di bangke alang di bangke reject un hainang ko lapet isi kapacini kami bangke ini labang so ningkang suri tanang edo omor tang johan election dipera kama Tukar berbil, pelo kopili, lapen dar biku birla penku, relwe tung kedo, aku
Chia so akan bolang thelong Indo ke Chia so non tribal Bihar pen Nepal pen open to West Bengal Kolkata Bangladesh ewa na ke Chia so praksin penang to direction dia final ko jom sinang itu si sekolah ada komcini six sidul paragraph 20 ada komcini lu putangte labangso election notice ke praksin penang to behind ko jom si Inglo masuk kan kating untuk kajinso doli putangte nanti praksin pen labangso election notice ke nanti disirangan putar borbil kopili lapen bolang her pendak itu dia ko kilo kecil tuhan praksin pen election notice ainan ko lapen ipe putangte mau kewang jirani akar dia ke mata Inglo ke masih jadi ini labangso alam dialog termasuk pengajaran pendidik ini pasti kono dan kado kalian kan ilang sih di cek lo